Mistoqsi mill-ġurnalisti dwar il-fatti esposti mid-Daphne Project il-bieraħ, Joseph Muscat naqas milli jiġħad l-intriċċi tal-Ministru Chris Cardona bl-involviment tiegħu ma' kontrabandista tal-fuel u ma' Alfred De Giorgio, wieħed mit-tliet irġiel akkużati bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. L-allegazzjonijiet jikxfu wkoll rabta bejn il-kontrabandist u De Giorgio. Iktar minn hekk, Joseph Muscat stqar li ma jistax jivverifika l-fatti li ħarġu l-bieraħ minn dan il-grupp ta' ġurnalisti, iżda li jekk dak li ntqal u minnu jidher li hemm xhieda li qed tingħata lill-maġistrat inkwerenti. Il-Prim Ministru ħarab mill-mistoqsija jekk għandu fiduċja fi Chris Cardona wara li ħareġ li dan tal-aħħar kien allegatament attenda parti privat flimkien mal-istess De Giorgio ftit tal-jiem qabel l-assassinju ta' Caruana Galizia. U wieġeb biss li dan huwa fatt li Cardona qiegħed jiġħad. Mistoqsi jekk jaħsbux il-fatt li Cardona jidher li għandu struttura soda ta' komunikazzjoni u ħbiberiji ma' kriminali u kompla jaħrab mid-domanda u baqa' jiddefendi lill-Ministru. Dak kollu li ġie ppubblikat il-bieraħ jekk xejn u ma nistax nivverifika bl-ebda ħin u bl-ebda mument il-veraġità tal-affarijiet li kien hemm miktub jingħad rridu neħduh. Jekk hu veritir illi kien hemm xhieda u investigazzjoni li qed jsiru li nataw lill-maġistrat inkwirenti. So you still have faith in him after he attended an intimate gathering with someone accused of murder? Dak huwa xi ħaġa li qed tingħad u qed jiġħad. Fl-aħħar 24 siegħa Daphne Project żvelaw allegazzjonijiet ġodda fil-konfront ta' Chris Cardona u r-rabta tiegħu ma' wieħed mill-qattiela ta' Daphne Caruana Galizia.